I pozdrav ljudi, ovdje Inky Gaming i danas imamo Minecraft Minigames Skywars. Prvo bih želio da se izvinim svim mojim gledalcima koji su pratili moj kanal, ali odjednom nisam mogao da izbacujem videe jer sam bio jako zauzet, šta ja tu mogu, ali sad sam slobodan i nadam se da ću izbacivati mnogo više klipova. I ajde da vas više ne gnjavim i krećemo. Let's play Minigames. Znači, prvo imamo kit meni i izabrat ćemo jedan kit. Po meni je najbolji Archer, evo vidite. Evo uzet ćemo Archera. Ok, znači ima leather armor i bow. Ja mislim da kreće. Eto ga. Znači počeli smo. Naravno nikad nisam igrao ove mape. Htio sam da to bude onako iznenađenje. Da ja ne znam o čemu se radi. Otprilike znam ovo ostrva. Znam šta je poanta jer igrao sam nekad ove igre, ali eto, mogu sad i da snimam. Znači prvo će mi trebati ovaj kameni pickaxe, ali mislim da je jedan chest ovdje na... Mislim, uglavnom treba da ima dva chesta na ostrvu. Samo ne da je eno gore. Kako se beše popeti na kuću, ovdje ima merdevine, eto. Ok. Evo ga kameni pickaxe. Ekstra. Idemo mi dole da majnamo. Let's go. Ovdje uglavnom ima više kola na mapama kojim sam ja igrao, ali ovdje stvarno nemam pojma. Znači cilj ove igre, koliko sam ja shvatio, jeste da odete na glavno ostrvo, uzmete diamonde i pobijete sve druge. Naravno, meni uglavnom ne trebaju diamondi jer ja uvijek pobijem druge. I nikad nisam uzeo diamonde. Jebi ga, ali sada ćemo mi lepo da jurimo te diamonde, baš da imamo da li mogu to da uzmem. Uglavnom sam u prednosti što sad imam kit Archer, pošto neki nemaju. Jadna deca. Nema veze i... Ajde još ovaj iron. Tako je. Idemo sad mi lepo gore. Tako. Zatvorimo. Ok, znači... Jo vidjela da nemam cobblestone-a. Fuck. Ha, ladno nisam dobio cobblestone. Oh shit, ne možemo da majnam. Fuck. Ništa, morat ćemo da uzmemo 8 cobblestone za furnace. Valjda neće biti toliko. Ne, cobblestone. A, pade dole. Koliko imamo? 6 još 2. Ne, zašto padaš dole? Još jedan. Ajde, dođi do mene. To. Ekstra. Crafting table da napravimo. Tako. I evo ga furnace. Sad ćemo ispeći iron. Ajde dok se on peče, ja ću uzeti još malo cobblestone-a. Stvari ne, ajde uzet ću drva, ono mi onako trebaju. Ne, ovo mi je od kuće. Kako oni imaju iron chestplate? Zašto ja nemam iron chestplate? Fuck. Ću ja iron chestplate? Pičke jedne. Mamicu ti. Ovako ću jedan. Jer ako me neko pogodi strelom, neću letiti sa ostrva. Ali neko će tebe pogoditi strelom. I uvek se pazi. I Jakov je streljan. Ok.
Okej, znači meni prvo što treba je pickaxe. I to iron pickaxe. Yeah. Sada rasporedimo stvari u inventoriju. Znači, ajde ovdje će da stoji mač. Okej. Dobro, to sad mi treba, ovdje neka budu blokovi, snowball, to i... Ajde lava. Okej. Dobro, još 2 irona. Sačekat ćemo i to i napravit ćemo... Šta može sa 6? Čekaj, kako sam to ja zatvorio vrata? Jes. Sa 6 irona, šta mi bi bilo najpametnije? Ajde kapicu. Kapica... Yeah. Sada sam jači. Okej. Furnace mi ne treba. Dobro, gore ništa. Mogli bismo polako da krenemo mi ka ovom srednjem ostrovu. Opa, niko nije krenuo ka njemu ekstra. Yeah. Čuvajte se. Baš bi bio maler ako bi me sad neko skinuo sa strelom. Ja se nadam da to neće niko uraditi. Ajde, nema niko, molim te. Još 3 playera je ostalo, koliko ja vidim ovdje u chatu. Valjda ćemo ih killati, ta 2 playera. Dobro je, blizu sam. Tako. Sad mogu polako da skočim. To. I da vidimo misterije ovog ostrva. Ovo me podsjeća na selo. Ali nema villagera. Okej, ovo je ona crkva. I ovo evo su gošće. A, neko me gađa. Shit. Fuck you! Bitch! Zatvori se to. Idemo gore da vidimo šta ima u častovima. F. Opa, enchanting table. I da, treba mi drugi level da bih enchantao. Šta je ovo čest? Ovdje neko imam. Ili samo ovi itemi postoje. Ah. To mene gađa neki peder. Mamicu ti. Pizdati materina. Nemoguće da imaju samo ovi itemi. Kako je to moguće? Idemo mi dole. U svakom ostrovu bi trebalo da bude rupa. Kao i u onom mom. Pa... Evo ih. I tu bi trebalo da ima... Diamonda! Yeah! Tako je, diamondi. Yes! Yes, bre! Opa! Ovdje mora da se pazimo. Ja ću da zatvoram ove rupe. Ja to čujem lavu. Shit. Uh-oh. Neko je ovdje. Ali to samo ja mislim. A možda i nije. Idemo mi dole da kopamo te diamonde pa ćemo vidjeti. Soul of diamonds. Ima ih ovdje ekstra. Sad sam ubeđen da ima nekog ovdje. Prvo, neobično da se čuje lava. A drugo, čuo sam da neko stavlja blokove. Tako da... Neko treba čestove gore. Ajde, diamond sword! Yes! Muahahaha. Sad sam za pola mozga jači.
Dođi sad ako smeš, čko. I dajmo da 7, ajde falim još jedan za chestplate. To. It's mine, it's mine. I yeah, yeah, bro. Ja ne mogu da čekam, idemo na njega. Let's go. Bitch. Jesi gore mamicu ti ja tvoj. Oh shit. Fuck. Fuck you. Bro. Tvoj peder, mamicu ti ja tvoju. Si mene... Si dobro ti bolesniku, jedan ljubi, mama. Pizdo jedna. Ali sad play su lavu, tvoj. Fuck. Trupni pederu. Jedan. Crko je Alijas. Jebe. Dobro, barem smo ubili nekog. Ja mislim da je to za ovu epizodu. Vidjet ćemo još da snimamo ovaj Skywars, kad budem mogao naravno. Pa vi lajkujte, šerujte, subscribeujte i tako dalje. Hvala svima što su gledali i pozdrav!